Buskang 23 August halmaribo Delhi Jantarmantaro Tipraland statehood demand shalanya bagai Shalchani sit in demonstration Klainya bagai Thangai tongo Ipft bodol Ipft ni President Prem Kumar yang koktuma thomna rokni Buskang shaka Delhi Jantarmantaro Tipraland statehood demand shalanya bagai Shalchani sit in demonstration Klainya bagai Shangrong shala train by Delhi wo Thana bagai Jugalaizak 2009 bishini shimino Delhi wo Tipraland statehood demand tuye joba khlai phailayo Aboni bagai 17 August ni shimino trend by Klai Delhi o Thana bagai Jugalai tongo hani shaka Ipft ni President Prem Kumar yang why Ipft ni General Secretary Montri Shukla Charan Nuatia bo train station thangai shogoika bo shaka Bishiburum ni hageno taklai bishio bo Tripura statehood demand no palanya bagai Buskang 23 August Delhi ni Jantarmantaro Tripura statehood demand palanya ni bagai Ipft bodol ni joto atongrok Delhi o thangai tongo hani shaka Montri Shukla Charan Nuatia tamde bagai thanglai tong sa ini rail station down bagai main itu ini 17 तारीख अगस्त 2023 Ipft पार्टी ने अंगई 2023 ने 23 अगस्त अब जों every year celebration खालायो statehood demand day from beginning 2009 ni simi sini borong menang saren si development ni leadership lai thangja krai isi kolokno tabino tiyei jorawa agartala stable moidan jorawa kumolong headquarter building area jorawa delhi omo hai khlaioi song separate state ni demand no song best laioi orang kisawai mass gathering ekaba state level gathering omo hai program jang activities khlai phayo daklai ba haino sini central executive committee Ipft ni decision by 2023 23 August statehood demand day abno jang palainai Delhi Jantarmantaro abono song Tripura hasteni lukorok jotono saimano Ipft achaifroni simino edisi amchaino katal haste separate state sanoi jang 2023 na tamni bagai best mark lain kangkai test August na tamni bagai best mark lain kangkai jotono saimano sidol manmani 1984 साल में 23 अगस्त जोङो जे दिप्रासा आमचाइनाय खागै रोजाबनानै उनाव बनो बेस्ट लाइनो जों Ipft बाहायनो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 2 and 3 नि दारावा जों दिप्रा हास्टेवा दंगै 184 जनानि राजानि दर्शनरक जों बनो गताल हास्टे सेपारेट स्टेट नामनानै नांगौ होनाय Ipft फैलिया और Tripura hawa orang kisanai alada raja abono song best laino sini saren si development thui thamane ya blokono sini je tabuk central executive committee Ipft ni je tangai rakhono song o besno o demand no o issue no song kono dina durbolata khalaiawoi kono dina song uklogo tonyawoi kono dina song abono halaboi tonyawoi sini kharana song teiboti sanane bagai taklai haino 2023 ni 23 August no abono जों दिल्लीयावनो खायलाय सिनाय हिनाय संबान जगै दागो जों गोबां डिभिजन निफ्राय 200-250 सिनि डेलिगेट बर' दिल्लीयाव थांलायनाय जों सिनि सेन्ट्रेल एक्जिक्यूटिव कमिटि आबुकनि प्रेजेन्ट सिनि अनारेबल प्रेसिडेन्ट गोनां गोनां सिनि आचा प्रेम कुमार रियां सिनि Ipft नि अनारेबल जनरल सेक्रेटारि गोनां गोनां सिनि रिटायार TCS रिटायार अफिसार सपन देमबर्मा जोंहायनो सेन्ट्रेल कमिटिनि लिडार जतन थांनाय अपने बागै जों जत लोगोरकनि थानिबोनो खबकनाय सिनि जे दिल्लीयाव थांगै आलादा राज्यनि दाबिनो खरां किसानानि थांतानेवा लामा लामक्लक बाय ट्रेन थांतानेवा बा आरो थांगै जे प्रोग्राम सक्सेस थांगै किफिलि फायासा जरा जानि जानाव किफिलियासा जरा जतनि दुखुनो ईश्वर हामारि खालायथों भगवान सुबाथों रायजो सुबाथों जतन सिरिलायदि
এই Thanglaikha hingkha sini National Federation for New State ni all state ni representative sini leaders rokbo sini movement sini desa August Delhi ni Jantarmantaro ni program sitting demonstration ni program participate lainai sini honorable national president dan NFNS ni orang menang Dr. Manish Tamak dari sini ada jagawa ex sini National Federation for New State ni sini advisor ni chairman dynamic of sini Tipraland payoi kebang sini Ipft na tubamani ba Ipft na hanbok simani bini contribution tongo sini Pindiru Reddy bobo tongnai kebang state ni tongnai sini movement leadership lagi borok tengah tubanai Delhi wa desa August 11 ni simino 10 ni simino Thanglaikha Delhi ni Jantarmantaro ei Thanglaikha khaklayo different sini national level ni sini leader borok tongnai ei khaklayo sini government of India ni representative jara ministry tongnai borok bai lengba lagi ni bagai kau kalaijak khaklayo borok bai lengba lagi sini hai hai Thanglaikha tam ni bagai Delhi wa thangai jam abono tei no borok na kau thangani bagai project manai 17 tarik 8 Mac 2023 जों फाइनाल 23 तारिख अक्ट'बर 2023 ini edisi maiko salmatjen separate state sanmo sal और सालमतजों धाराबाहिकभावे 2009 सिमिना जों प्रत्येक बছর दिल्ली बছर आंदोलन खायो त्रिपुरा बছर आंदोलन खायो आबन बागैबो जोंनि ट्रेननि सुबिदा होनना नायिनो जों एडभान्स 17 तारिख सिमिना जों दिनै रंना लायबाय सारा त्रिपुरानि पार्टी आइडियाफोर बिसोरो प्राय 200 जन मत प्रतिनिधि जों आरो दिल्लीआव थाङो सानजानि बागै सिटिं डेमोक्रेसन फाइनाल बागै आरो कतबो সারা বছর কোথায় তো স্যার जों আমরা जों 200 जन थाना लिस्ट खालामो आरो बिसोरो दाबो जाहाथे लिगेल लिस्टआ 180 जन फाइट रावबाय सार लिडार फाइट रावबाय थानानै 200 जन दं